الزوج هذا كاع نتخمم شفت الماطو من كيسي قراتي لي الحاجه خيسوث باش نتبع ماطو ما ديت انا تاكير كنخدم لاكوالداج ان دو مي طون بلو با دونك طالمون ندير لاكوالداج طون دي فرداكين سيزيان في لا في الاخر مع في جواف ايطالو ديال ملي بدا دونك في la même note donc ce qui fait la diffère fa dièse sol dièse do dièse fa dièse si voilà c'est une chanson مسهله là hein, mais tu vois quand même préparé un petit ticket donc si on a une idée de faire donc c'est pas peut-être à la longue date ça sera même sûr mais au moins tu vois il m'a préparé un petit ticket quand tu démarrer au moins donc voilà c'est parti et on laisse Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile puisque les notes c'est beaucoup plus facile. Le coin de la Guinée, tout à l'heure, tu vas me parler de la Guinée, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est des magnifiques. Deuxième de vite. Bon, ça va, c'est oui. Voilà. Par la par référence daqui. زعوضة خسارة
ما تظهر ما تدخل لاكي دونك وليا تصدي مارم ذاكي تفاكي هذاكي تدخل مع شويه رابيد باش هادو ذاك يمشى خاطرش كي نوت بارنوت وتفارا بيان Voilà, ما ذاك تصفى بيان سي فريمون بوكو بلو يضوضن وذا كنا اخي ما ثلاث يضوضن هاكي كنا لما ادي اروح على ذاك تسوى عشوي زعوذ شويه باش تدوي Non, non, vous pouvez la faire, la guitare. باش تتعلم يمكن هذاك يقرا ممكن سي بوكو دو فاسيل n'importe où ما في تفهم سي با غاف vous entendez du moment toujours ثلاثة لي كذا كاين هاكي خاص الخير درنا لي شطح في Voilà, vous l'avez. Mais la question, à vous de jouer.